swi vula yini flavor? Flavor like i nchumu wun'wana na wun'wana lowu nandzikisaka kahle. Nsati Nsati na mi tekini ri na mina kahle loko ni landza n'wansati wun'wana ka nkarhi wa sweswiwani twi hi nga ri na tikeriwa so twi hi nga ri no tsariwa vito ra yena laha hi ta va mi byela ku we nga ri na munhu. mi nga vula yini ti-playboy? A hi ti-playboy ni nga byela ku ri playboy hambana na swa ti-playboy i nga ti kumi i ri nghozini. Okay, ma diza Ku diza hi diza nkarhi lowu ha ri ti-playboy. pfuka ku va n'wina ma hatlela na vanhu va nga Ni nga hemba with my toothbrush. I thank God, even though life is too tough. I put a smile in my face as I understand. Whilst I lie in the street, that's my other plan. My enemies on my side trying to act funny. I keep my mind on the road, get to make money. I got kids to support, that's my family. Go come my soul saying, keep the same energy. Fake friends that just want me to slow down. And I don't get a plus church, it's my home ground. Yeah, hustler, that's my soul that I won't sell. I do cry, but a story that I won't tell. Okay guys, it's your boy Majilele from H-Town. Come on, at the 10 October 2025 hi ri kwala Undefeated Media ho va handle ku le ndlwini ka swin'wana la ndlwini a no lomba mujita room ho va ndlwini ka swin'wana ho ndlwini ka swin'wana la ni nga kona ni vhakele hi vayini a ni va tivi va ta tivisi woxe mpfhukeni bot Mpfhukeni minjhani? mpfhukeni kambe n'wina mani Lowani i Flavor kusuka kwala Olifants Huku. Okay, va ri vona Flavor kusuka kwala Olifants Huku kambe vito ra n'wina ra le pasini i mani? I Felicity Nhlawuleko Maluleke. Felicity Nhlawuleko Maluleke. Mr Felicity, xikongomelokulu ku va ni tikuma ni mpitani ni mbe kona haleni ku hi ta burisana hi ta endla interview leyi i timhaka ta ku ni twe nghoma yin'wana ya n'wina yo he gaga xa wu hi tlhavile track leyi ri ba njhani ri ba blind mi ri hlekete njhani nghoma leyi? Nghoma liya ni yingisela video yin'wana va kha va ku tlhavela va kha va ku hi tlhavile ni ku hayi mani munhu a nga ta na swin'wana swo yelana na leswiya kumbexana na mina swi nga ni phusha kumbexana something like that swi ni phusha nyana na mina hi ku i xitayele swa masiku lama leswiya swo hi fanele hi rhangi yingisela ku vanhu va rhandza yini ku sungula i kota ku ri na wena i kota ku boxeketa kwalaya ka ximbhovana xa xixa xi nga kona. Okay, loko mi kha mi hlamuseta swona ni swi ni ni hleketa question yin'wana va ku mi vutisa yo sweswiwa lero ku vula ku he gagaxi hi tlhaveli like a suki like a mi lava ku tlhaveriwa n'wina mo lava ku entertainer vanhu. Yeah, like hi leswi ni lavaka ku tlakusa na nyiko ya mina like ni tlakusa music wa mina ku ri wu fika laha a ni ma twisisa ku ri i xilogelo lexi xo ni tlhaveli swi endla ku kuma ku ri xilogelo lexiya loko ni xi chele la nghomeni xi endla ku vanhu nghoma liya va yi tekela nhlokweni. Okay ke hi ku navela ka n'wina a mi swi navela ku gagaxi a nga yi twa nghoma leyi a tlha a mi tlhavela? Ya ku yi twa a ni swi navela ku a yi twa va kota ku ni ku va ni raiser ni ya henhla na mina ma ni twisisa ku ni tlhavela na mina va tlhavela nyana swilo swi dlaya a ni twange mi ta siya swo timhaka to ni tlhaveli stuff. Okay, na twisisa yi tirhe njhani track ra n'wina ro tlhavela? rona ri tirhe kahle a ri fambini swinene va tala va ni sapotini ku ri na ti-enemy mara vona vo tala va ni sapotini xapuxapu. Ni twa mi ku na ti-enemy so mi lava ku mi byela ku na n'wina lawa ka music wa n'wina va kona lava vo ka va nga wu rhandzeki like va mi jelezalaka va mi sandzaka va mi loyaka. Hayi va kona lava u kuma ku ri loko mina ni lava ku humesa nghoma something like that u kuma ku i le ku ni jelezeleni ma vo ya especially vanhu lava mi kuma ku ri a ni ri close ngopfu na vona vo kuma ku ri va ni jelezela something like that mara ku na van'wani vo va hambi kuma ku ri a ni endlele mistake kuma ku a ni lava ku yimbelela na yena kuma nghoma na ha yimbelelanga na yena mara still wa continue na mina ya mahlweni a nga ni feel mona. Okay Mr Felicity mina ti-enemy hikwalaho ka music like va koho vanhu lava swi twisisaka ku xisa lexi xa Flavour na Xitsonga va kona? A vo va kona.
ende ma va tiva ku va tiva na va tiva. hi nge va boxi mi nge boxiwe va ta tsala va ni hlangana ndzhaku ta va tiva. So okay, mi nga va byela yini vanhu lava kumbexana mi nga va advise yini ku va n'wina va kha va mi zonda? Mina ni nga va advise ku ri hambi kha i ndzonda ku humelela a swi le mavokweni ya wena wa vo. Hinkwenu humelela ku hambana swa endla na wena kha i ndzonda fika ku kuma ku ri i humelela na wena hi tindlela to hambana wa vo. Tindlela to hambana swi endla u kuma ku ri a wu le ku yimbeleni ka swona mina ku yimbeleni ka swona mara i zonda mina ni yimbelelaka swona. Okay, movhe ta mi khoma kwalano. Okay, leyi question yin'wanyana mina studio Studio a ni na xoho kahle na ha ri ku phechapecheni ku swilo swi kota ku swi tlakukanyana na mina ni kota ku va na studio xa mina ku ni nga rileli ka van'wana. lero wa mi vula marito ya so ku a mi la ku rilela ka van'wanyana. Okay, leyi question ya mina ke after loko mi ta mi hlamule question leyiwani i timhaka ta ku since mi sungula ku yimbelela a mi tshamangi mi hlangana na tinkingha letiya to munhu mo n'wi text mi ku ni la ku yimbelela mi ya ma yimbelela va mi delete-ela project kumbe sometimes va mi byela ku gezi ri herile mi nge koti ku yimbelela kumbe va mi ba ti-excuse tin'wanyana va mi byela ku hey Windows this project ya ku yi corrupt-ini and stuff. A swi tele ngopfu sweswo. Ku na nghoma yin'wana na yona ni nga yi luza yin'wana yo yi ri mina hi ti-soulmate hi nga hambani ti-soulmate. Kasi after ni ye ka Damani ni kuma ku ri ya nghoma liyani yi rabekini a yi kona ka computer wa vo. Loko a ku na problem nghoma ni ta tsha ni yi sungurisa hi ku nghoma yi tshama ti ri kona emiehleketweni. Ni tsha ni yi sungurisa nghoma leyi. Swo tala vanhu vo tala va ni pfalerile van'wani like hi vu mina no va na like leriya ro kuma ku ni kuma munhu a fika a ni amukela hi ku twa nyiko leyi ni nga na yona. Ma twisisa? A ni tekela enhlokweni so a nga tshika vanhu mara vanhu vo tala va ni hanyerile stuff. Hambi ku ri lava nga fika va ni jikela xikarhi mara vo tala va ni hanyerile. So okay ke as mi kha mi vulavula swona swi twa ku i nga ri mi ve na ku jikeriwa ngopfu ne. So i ncini xilo lexi xi mi endlaku ku mi nga give up emusicini ku fana na vo hina so a hi vonani sweswiwani ni pfumala mali yo xava mic ne ni khomelele foni ni vulavula hi yona. So swa endleka va kona lava nga ta sola va kha va wa nga tshiki kunene mali rhanga ni kuma mic and stuff. So i ncini lexi n'wana xi nga mi endla ku mi nga give up like ka music wa n'wina kumbe ka gondzo ra n'wina ra music? Vona ku na ku i swi twisisa na wena n'winyi ku ri no loko ni give up a ni na nyiko vanhu vo tala va ni rhandza ma vo. Se ni nge give up ni kha ni swi vona ku swilo swi kha swi ya kona ma ni twisisa. Ya ni nge give up ni kha ni wu vona mbobo wa nayiti ku la se na ku boxeketeni. Okay okay ku na leswiya swa swona ni mina role model ya mina hi Mtshembani ne na hi wa ni tiva. So hi fan ya n'wina ya number one leyi n'wina mi yi tivaka? Me ti-role model ta me ti tele. Hayi ni vula fan ya n'wina loyi mi nge lowa i fan ya mina lowa. I Cool B. Okay. Ni nga n'wi landzelela ngopfu walowo kusukisela ni sungula music wa mina kwala ka Marabeta tinini munhu luya ni n'wi ringisela hi mhaka ku ri voice ya mina na yena a ti yelana. Okay. Eish ni pfa ni tlembiwa swihloke lahayana hi ti-question. A ni ngo mi vutisa question leyiwa se ya hi ni ta vheta ni vutisa leyiwa. Mi sungule rini gondzo ra n'wina ra music? Ku yimbelela ni sungule hi 2013 ya 2011 ya something like that. I khale musi. Mara ni le xikama luwa na ha ri ntsongo xikolweni a ni yimbelela na ku xikolweni na ha ri ka grade 4 ya a ni yimbelela sweswiya swo thicara ri hlengeleta vanhu ivi ku yimbeleriwa sweswiya swo va humesa tirhanda ivi ni yimbelela stuff va kha va ni rhendela va kha va ba mavoko. Mara a ni rhandza ku repa tinghoma letiya ta MC Style ta hayi wena basani ho. Okay a ku ri vo ma 20 ma? 20 mani ma 20 rivele ma 2010 ya 2010. Lero a ma ha ri primary? A na ha ri primary ka Khamanyana. Okay mi sungule rini like ku swi recognize ku n'wina mi na nyiko? Mina like ni rhambe hi van'wana va ni rhamba studio ma ni twisisa.
a ku ri Prince na Danone vhele va ni rhamba studio. Ivi loko ni fika leni a ni nga swi tivi ku ka yimbeleriwa studio, no tiva ku ri ko va ku yimbelela sweswiya. Loko ni fika ni nghena studio ni swi vona ku swilo swa dlaya. Yeah. Ya ni sungula ku hayi va damani hamba ni va sala ndzhaku a va ha ni siyisi so ni tshama ni ri na vona kwala sayitini ku ri loko ti ya ka navetisa ti kota ku famba swin'we. Okay, ni twe mi mention na Danone, mi tirhini na dyo swinene Danone. Danone ni tirhini na yena swinene. ma ha tirha swin'we, Swilo swa tirhisiwa un'wana na un'wana endla swa yena sweswi. endla swa yena, mara loko swo dyo lava ku mi feature mi nga pfumela? Ya ni nga pfumela ku ni tirha na hi munhu loyi ni nga sungula na yena gondzo ro ya ku yimbeleleni. Okay, producer ya n'wina u sungule i Navetisa? I Navetisa ya nga hi sungula ku yi producer-la tinghoma. Okay ne, shout out to you Navetisa. Mi nga vula yini hi producer ya n'wina Navetisa? Like i tlange role ya good vuton'wini bya mina kahle hi yi nga endla ku ri ni vona ku ri like ni na nyiko, na swi kota ku yimbelela siku rin'wana ni nga va muyimbeleri lonkulu. Hi leswi ni nga ta n'wi byela swona, na yena push laha nga kona sure maybe le jobeni sweswiya mara a push laha nga kona na yena. Mi n'wi navelela yini Muyisela? Ni n'wi navelela ku humelela ka nyiko ya yena yo chaya yo producer na yena, like na leswi a nga le ku swi tirheni swi increase swi ya mahlweni. Okay, vana leswi nga ku swi tirheni Navetisa, lero mintirho ya n'wina hinkwayo a yi yi mahlweni. Na mina ni nga vula ni ku tani swo tala ha byi tiva vuxaka bya mina na n'wina vhele bya tiveka kwetseni. A swi bohi ku ndzeni byi boxa laha. Okay Mr Flavour, mi tshame mi endla album? Album ndzi tshama ni endla. Why? Album like ni khomeleta hi swilo swo tala ku fana na sweswi a ni fanele ni humese EP, but ni disappoint-ekini hi vanhu vo tala blind. I ncini lexi xi mi endlaka ku mi va na ntshikelelo like wo mi nga swi koti ku endla EP kumbe mi nga swi koti ku endla album? I timhaka to studio a ni na studio, ni landza studio kulu u kuma ku ni suka laha ni ya ka Magoro ende ni nge fiki ni endla tinghoma ta vo ma 5 hi siku rin'we, ku va ku ri na van'wani vanhu lava lavaka ku yimbelela. Beka ku la mina loko ni yimbelela vo ma 2 3 ni move ni siyela van'wana. Okay ni kombela ku vutisa ni twa mi ku a mi na studio, hi lero hi ndlela yin'wana loko n'wina mo endla studio mi nga producer? Ya ni nga producer hi mhaka ku ri ni na vutivi byo tala enhlokweni ya mina, ni vone swilo swo tala like ni kopele ngopfu vuton'wini. Lero loko va ri studio mi study-ni? Ya like mina ni munhu lowu loko ni nghena ka xilo swi fana na wena loko ni nghenisa khampanini, loko ni fanele ni endla yini mina lexi ni yelaka xona i vutivi ngopfu. Okay, vutivi ne. Okay, mi nge ni vutisa question leyiwa, since mi sungule ku yimbelela hi yihi support leyi mi yi kumaka, support leyikulu mi yi kumaka ka vanhu va le handle, va la holofani or va le kule, just because of a swi simple sweswo loko ivi ki tshama lawa ivi i yimbelela ivi vanhu va haleni va ku rhandza kumbe va ku landzelerisa and stuff, especially sometimes na ti-female a ti ku support-i hi ndlela leya ka music wa wena loko sungula and stuff. So mi la ku tiva ku support ya n'wina kahle kahle mi yi kuma ngopfu kwihi? Like mina support ya mina ni yi kuma ngopfu ka vanhu lava ni chataka na vona ka ti-social media, ma vo like vanhu lava ni chataka na vona ka ti-social media. Loko nghoma mehe ni humesa ni teka link ni yisa maybe ka ti-group leti ni va ni joyinaka van'wani va ni inbox-a, na le xikolweni van'wani like kwahala ni jikajikela kona ka njhakanjhaka va ni support-a van'wani va ni rhandza, ma vo. Okay Mr Felicity, mi nga ku hi rihi like ni nga swi vurisa ku yini xichangani xa kahle xo hlantsweka? Okay, hi loko na marito ma lava ku huma swona, hi kwihi hi ri like okay ku navela ka n'wina loko mi ta ku se mi ta mi humelerile ka music hi loko se mi ta mi kha mi fana na mani?
ku navela ka mina loko ni ta va ni humelerile ni loko ni kha ni fana na Benny Mayengani. The president. Ya i munhu loyi a nga ku ni nga ta ku i humelele swi ni khoma kahle hi like hi leswi a nga swi endla for a endlela na matiko man'wani ya. Okay ke ni mi twini question ya n'wina na yi twisisa ku yi vula njhani. Okay ma believe ku music wu na mali Ya na believe ku music wu na mali hi ndlela yi a hi ndlela yo like vanhu vo tala van'wana a va dyondzangi ya but va famba hi timovha tin'wani ta mayimo ngopfu ku ri music. Okay so mi tshama mi perform Ya performance amen perform a kwini endleka ngani performe ka 5 mi perform ka 5 ya a mi performa kwi ni performini ka Magoro ka nharhu ivi ni performa a Rotterdam ivi ni performa ni le ka Malamulele. na le ka Malamulele. Okay hi kwihi laha mi nga tshama mi va mi kha mi perform kona mi swi twisisa ku vanhu va mi rhandza no vanhu va mi tsakela Le ka Malamulele. ka Malamulele lero na loko vo mi vuya mi ta perform mi nga okay loko vo mi ya ma teka nsati ka Malamulele mi nga pfumela A ni nge pfumeli why nsati na yena. mina hi nsati a ndzi fika la na hala ku fika kona se mi kume ni ta mara ndzi fika kahle ni ta go sweswi Mr Flavor swi vula yini Flavor Flavor like i nchumu wun'wana na wun'wana lowu nandzikisaka kahle kahle. oh ku na acha like acha Na swilo hinkwaswo like na vo garlic na favorite flavor ta kona. hikwalaho ka yini mi ti thyeku hi n'wina Flavor Na mente munhu like sweswi sweswo mi kuma ku ni ri ku rhekhodeni ma vo. oh a ni ku n'wansati oh swi sukusela ku hala ka music Swi ka music like a ni ri ku rhekhodeni un'wana twa voice ya mina ku hayi mfo i chele flavor kwalano kahle kahle. Hayi tin'wana ti teka vito lera ti ku swi ta ti ni chela rona. ivi na n'wina mi fika mi ri amukela A ni swi twisisa ku hayi vito ra munhu. okay Mr Maluleke ni le question a lava ku hi vutisa kombela mi hlamula specific na ngo pfula ndleve mi yingisela mina nsati Nsati na yena. mi tekini i ma Yona tiva yin'wana. kasi wa question leyi wa yi mi tikela vo ta va vuli ku nsati wa mabala lisa leti ti nga vona ni i beats ka boy shout out to you wena u jaha wasati wa wena wa vula ka mani the rest a va vuli mi nge vuli ku nsati wa ngomani A ni nga vula ya hi byele nsati wa ngomani Ntivo Papali. Ntivo Papani Ya Ntivo okay va kumeka kwihi u kumeka Rotterdam. Ntivo Papani Papala. papayi Papala. papala Ntivo Papala sikoni na mi xeweta kwala mi nga kona a va mi kanetanga lava nga vanhu va kaneta va kaneta mi byele rini na Ntivo na squeeze Ntivo vona ntseni risisi 2023. last of last year a year before last year okay 2023 sisi mi byela na vona sisi Ntivo hi kwihi ku cinca loko mi nga ku vona just because a ni mi vona mi cinca ngo vavasati and stuff a ni ri no mi yisa mi rhandza ngo vavasati n'we so i ncini lexi xi nga endla ku mi fika mi cinca ka sisi Ntivo Ya i timhaka ni to ni fike ni swi twisisa ku ri like vanhwanyani ni nga ti byela ku sometimes ho va player ku ri va player wena. mi lo tshama play A ni ri ni tshame play mina ni player. n'wina mi play Like na vanghana va mina lava a ni player na vona ku lo vuya va famba va ya chuza se ni sala ni ri one twisisa ku ni nge play ni ri one
lero loko vo vuya n'wina mi nga tlhela ka Playboy. a ni nge tlheleli ka Playboy Why? a ni twisisa ku ri Phela n'we sweswi mi swi vulaka ma ta swi fana na yini, swi fana na loko no va ni ri xidakwa mi kuma ku na team leyi ni dakwaka na yona yi famba, loko yi famba loko yi vuya obvious hi munghana ekaya phela ni nga ri ni nga byala ni omerini ni tlhela biyeni more na n'wina loko mi va vuya swi nge vi kona leswiya swo va ta vuye n'wi vona n'wansati wa wena a famba jola a famba vo swin'wana lani. hayi a na ha swi landzeleli kahle ni twi nga ri na mina kahle loko ni landza n'wansati wun'wana ka nkarhi wa sweswiwani twi nga ri na tikeriwa so ni twi nga ri no tsariwa vito ra yena laha yi ta vha mi byela ku we nga ri na munhu Mi vona matihlweni kahle na mi nga bayiza mi xeweta leswi tshiki mi landza rhandu mi fika mi ku sesi ntivo mistake. kwalayani vheta ta swi vona na yena kwalaya ta ku phuntisiweni Okay, mi nga yi advise yini hina vanhu vo ka hi nga tekani? ni nga mi advise like ku teka sometimes kahle i fanele ti dyondzisa ku tshama na munhu loko wa ha kula kahle ku ri na loko se i kurini i swi tiva ku i kota ku yimela muti wa wena, dyondza ku yimela muti wa wena loko wa ha ri ntsongo. N'wina mi nga swi kota ku yimela muti? Ni nga swi kota ku yimela. Serious? Ya ni nga swi kota ku yimela muti. Mi nga vula yini hi ti-Playboy? A hi ti-Playboy ni nga byela ku ri Playboy hambana na swa ti-Playboy i nga ti kumi i ri nghozini kahle hi mhaka swa Playboy a byi pfuni nchumu kumeli munhu loyi nga ta tshama na yena ende loko i tshama i ti endla Playboy like i nge n'wi kumi munhu wa straight swi ta akela nyameni ya wena u kuma ku se swi kona miri na wa ha tikhomi. Phela me ku ze ni mi vutisa question leyi a ni ri ni Playboy ni va na ku dyondza swin'wana ka n'wina. Siku leri n'wina mi nga ti byela ku ya ma cinca phela ku cinca a swi olovi ne loko lo toloveta mi vurini mi ku mhaka ku heta ku swi vula sweswiya mi ku loko i ri Playboy a swi easy no kuma munhu wa right hi nkarhi wolowo, so n'wina mi swi vone njhani ku sesi ntivo va right? Like ni twisisa ku ri ni like hi mina loko siku leri ni hlangana na yena hi vulavule kahle a tlhela xa mundzuku xa kona ma vo ivi ni ti byela ku hayi munhu loyi a nge he vuyi ma vo ni ti byela ku hayi loyi a nge he vuyi ko va ku ri ni swi twisa ku hayi munhu like loko ku ri munhu like ku na loko a ta kuma ku hayi wa wena. Okay, lero n'we lava mi nga va playa va nga ha vuyi? A va vuya ni yo ma swi twisisa ku ri loko va kume na va kuma na swiza swin'wana swo penganyana va vuya hi leswi a hi hanyisa xiswona hina. Mapenganyana? No vula ku no hlaya ku pima ku na swiza leswiya swo u kuma ku ri a hi swi kota ku hi ku pretend-ela nga ri ku khoma kahle kumbe ku pretend-ela nga ri ku rhandza blind. Vavasati mi le nghozini ma swi twa loko va mi gangisa mi nga pfumeli va ri va tekile se a va ha huhi a ma ha huhi lero mi lava ku mi byela ku na sweswiwa ku hava wa le kheleni nyana mi nge yi voni sesi ntivo video leyi ku hava wa le kheleni? Hayi ku hava wa le kheleni. Serious? Hayi. Mara mi swi kotisa ku yini ku tshama na munhu wun'we like mi tshama na yena since 2023 kambe 2023 a ni swi tivi no ni nghene ka ti-relationship tingani ku ya fika sweswi, so n'wina mi swi kotisa ku yini? I like ku ti byela dating ku ti byela. Phela yena a byela se ni da advice ka n'wina okay wa vona hi majeleni ku na murhi wa so wu endla ku i tshama na n'wansati wa yi one ku na munhu wa so wo khongela le tshama na munhu wa yi one, so mi la ku tiva ku n'wina mi ka munhu wihi? Like a ni yangi ka munhu like dating i ku ti byela like loyi ni la ku tshama na yena a ni la ku tsutsumatsutsuma ma vo. Fana na hina swa hi swi endla leswi swo kuma ku ri ka Magoro u kuma ku ri hina vanhu vo fika vo ma 30, 50 ma vo. Famba hi ku cheka loyi ku chela loyi se u kuma ku ri na loko i endla swilo leswi u kuma hi le ku waste-eni ka mali yo tala. Okay, ma diza? Ku diza hi diza nkarhi lowu ha ha ri ti-Playboy. A mi diza? Okay, ku ni ba kona vanhu lava mi nga va tshova mbirhi?
va tele too much. laha mi nga va tshova mbirhi Va tele. a mi tisoli A ni ti soli hi ku se swa khale se swi hundzini. se swi hundzini A swi hundzini. okay ni kombela ku mi vutisa question leyi hambi n'we mi ta yi hlamula na hambi loko va ni vutisa yona ni tsandzeka ku yi hlamula hi ndlela yini a ni swi tivi pfuka ku va n'wina ma tlela na vanhu va nga Ni nga hemba va tele blind. va fika tani Yitsongo tele. Va tele blind. Va tele. A ti nga thi mani mixela kahle kahle ma twisisa. Mikisa u kuma ku ni khome magoro, ni khome bungeni, ni khome na roti like ya swi mixa kahle kahle. Mama yila. lero Mara 15 ni nga tshemba ku va nga va fika. vonani Mr Favor ni vanhu vo tala so like hi vhiki a mi tikuma mi tlele na vanhu va nga Like mina lexi nga endla ku ni tlela ngopfu na vanhu vo tala i like loko buti wa mina tikuma munhu a mi kuma ku dina munhu wa buti wa mina ni n'wi vitanaka Skoni. Se Skoni a ni hlanganisela vavasati leswiya swo kuma ku vhiki leriwa loko a ta hi Friday i ta na xin'wana i xa mina, vhiki leri taka a ta na xin'wana i xa mina, vhiki leriya rin'wana hi xin'wana. Sweswo vanhu lava va dlina va va mi ende loko ni ta lowa ni tlela na yena u kuma ku i hambana mina hi mhaka ku ni gangise xin'wana xa chomi ya vona. okay a mi tshama mi va na problem ka vununa bya n'wina A ndzi tshama na like problem leyo mi va na problem ka vununa bya n'wina like mi ba hi drop especially drop so wena hi nge swi inani i nge mi kha mi famba hi ndlela yin'wana a mi tshami ba drop a drop yi tshameni yimbirhi i 2022. okay 2022 mata ni tshama ni ba drop ne so ni ta kombela ku mi vutisana na ti-question tintsanana ka drop like a yi mi va susela ku drop Drop kahle mina kama lwa loko yi ni ba ro sungula kasi mbanga loko yi ni ba ro sungula like ku ri na xihlangi xin'wana ni twanana na xona xa ka mi nga boxi mavito xo xi tshama ka bungeni a Basani. Ni xa vhela hi sungula ku tivana siku leri ndle meet up ro sungula ra vumbirhi hala ndzhaku ka mamba lero kahle kahle a mi swi ndlelangi rhumeni swa le xitarateni and swa le xitarateni a swi a swi teki na 6 minutes 6 minutes tele ngo maybe 2 3 se ngo mi be drop hi 3 minutes so okay yi mi tikisile njhani drop ya kona ya hala ndzhaku ka mamba like loko ni famba ni swi twini hi vumina ku ri hayi nga ri ni fila hi ndlela yin'wana loko a wo ni tshika kumbexana swin'wana ni fambela ni ya kaya mundzuku a na swi twa ku haya mani ni tela ku titimela nyana mirini nyana vona ku lava na something ivi swi ta ximundlwana na swi twa ku do u sungula ku tona thyaka rin'wana ro thyaka ngopfu like swilo leswiwa loko swi dona vonani swi dona loko mi ya ku tsakamiseni loko leswiwa no tshama ni be drop swi ngo tho ivi se phela ni twi nga ri ku na tindhawu tin'wana loko twa ku vava ka tona ni swa chuhisa se n'wina a mi nga chuhangi a ku chuha nchuhwini lexi a ni chuha xona ku a ku ta va byela njhani lava van'wana ku ni le ku feni a nga chuhi na swi tiva ku ta yi dingi ya tshunguriwa mara ku ni ta va byela njhani va time na va already ku ri phela ku humelele timhaka ta so mi mi swi endlisa kuyini lexi ni nga endla xona ku ve ni ti decide-ela mina ni ti byelela buti
yi a ni tshama na hikwalaho kaya byela ku na timhaka ta so a ku vona a hi ta ku vitana masungwini hi khapa i ya tliliniki ku ta fika va ku ba nayiti ta tshunguleka ta yi lero u n'wi tshunguriwa tliliniki okay ke ya vuchuke ni ta lava ku vutisa question yin'wana ka sweswo mi nga hleki ngopfu swa vava na ha ri ka ndlela ya swilo leswiwa so hi lava ku hatla hi basopa ka ya vuchuke ka ya vu-2 like a hi ri ka mamba a hi ri ka diesel lero mi tikuma ku ma tavern liya ku nga ri thavheni liya okay. n'wi sungula like a hi lo hlangana kwalaha kusuhi na thavheni like ya vu-2 hi le ka diesel ni hlangana na cheriwa ka magoro ivi yi ni byela ku yini yi le masikwini mina ni fositelaku ku yini hi ti rhandzelaku maraku ta faka xo nto ya swi rhipiteni fositelaku hi fositelaku vavasati vhele a hi famba hi ti fambele hi ti vhela hala kaya n'wana wa vanhu lama ni le masikwini ya yena ivi hi fika hi vhele hi nge tleli loko mi ri munhu na n'we mi nga endlangi swin'wana ivi vhele hi tlelaku na lero mi ni mbara hlamusela a ni hina hi cheriwe na moya lowo dayide nga yi dlayi na lo munhu a ri masikwini xa ni nghena ni kuma ku ri ende hi nga ri a ku ri nkarhi loyi a ya ku yimeni va ri loko swa ku yimeni dayidenge ku va kha ku huma thyaka ro tala se mi nghene without protection mi nghene mi nga tisirhelelanga a hi nga tisirhelelanga loko hi nghena a ku ri swilo swa xihatlanyana na mabyalwa ma nghenelerini why swi nga mi talanga miehleketo yo ni fanele ni tisirheletela a ni tivi ku why kahle loko ku endleke yini a mi tisolangi ndzhaku a ni ti sorini hi ku a ni se ni ba ra vumbirhi so ka yo sungula na ya vumbirhi yini nga mi tikisela ngopfu a yo sungula loko a yo sungula ku ni ba ya vu why mi ku a yi mi tikiselanga a yi ni tikiselanga yo sungula hi mhaka ku ri a ni swi kota no famba ni jikajika nyana ni pretend nga ri a yi ni bangi kha yi ni bile okay kasi sweswo loko no tlela na munhu ne mi kuma ku i na drop swi ya teka masiku mangani ku tikomba ku me ni be drop a vo ma 4 ya hi nga swi kota ku pretend-a 2 days 3 days hi kha hi pretend nga ri a wu na yona but loko se ku ya fika sikunyana ra vu 4 5 ta sungula ku swi vona se ni ta sungula ku swi vona fana na loko kumbexana i ri na nsati ta sungula ku swi vona hi ku ka i nga ha perform kahle na le mbedweni something like that mara swona swa tikomba na munhu loko ku ri i n'wanuna loyi i tshame swi n'wi humelelela i ta swi vona ku wena a yi ku dlele lero munhu wa drop mi nga swi kota ku n'wi vona i nga swi kota ku vona ku luwani yi n'wi dlele loyi hamboyini phela mhani kumbexana ku be drop namuntlha i vheta i sungula ku va a nga ha vi kahle se mi advise yini hina before ki nga si beki hi nga si ze buy drop a mina lexi nga ta nga ta mi byela xona ku hambana na vanhu lava vo tsutsumatsutsuma na vanhu lavo va ha basini va ha ri vavasati va kahle hambana na vanhu vo tsutsumatsutsuma va ta mi chela khombyeni ya vava dayitini okay xivutiso xa mina hi lexi drop yi kuma ka munhu wa njhani drop yi kuma ka munhu wo thyaka hambi a nga tlelanga na munhu ku ri vanhu va twi nga ri drop hi leswiya so loyi i ta tlela loyi i va suka ya tlela na loyi a mhaka so ni timhaka to thyaka dayitini u va munhu a thyakini ku va munhu a thyakini okay ntsena naswo swa va swi vulaka swa ku i munhu i tlele na loyi i va suka ya tlela na loyi swa hanya na ku na ku n'wansati hi vuyena i kuma ku se ni hambi u kuma ku ri se we va ku tshungurile drop i hlambini right u kuma ku se wa hi vabya dayitini
se i vabya drop se i na yona na ya fana ya tlhaviwa na hiti leyi i fanekele ku tlhaviwa yona ku na le ka yi suka a na ha ri kahle a na ha vangi kahle. Okay, ta tlhela ni kuma siku ni mi vitana hi ta vulavula special hi mhaka ya mijolo ya swa ti-drop and stuff hi ta kota ku dyondza ku ya mahlweni. Okay, this is your boy Majilile from H-Town. Namuntlha hi fika makume ka siku ra namuntlha, so before hi tsutsuma mi voni nga ri ndzi like lexi mi tsakelaka ku xi vulavula no ka ni nga mi vutisaka. mi ni vona mi nga siyangi nchumu mi ni vutisa question nga ri Okay, hi ku ya hi mina ni siye ku loko vanhu mi lava ku perform-a va lava ku mi feature-a va mi kuma kwihi? va nga ni kuma ka Facebook, va nga ni kuma ka WhatsApp. Ka WhatsApp i 072 37 420 85. Hi laha ni kumeka kona ni le ka Instagram na nghena hinkwako ti-social media letiya hinkwato na kumeka. Facebook a mi vulanga vito? Facebook i Flavour, i South African Flavour, yin'wani va Z Flavour, yeah. U to choose ku mi kumeka ka hinkwato ni kumeka ka anytime. yeah. Okay, hi khensiwile for nkarhi wa n'wina. Mo ni mi byala xin'wanyana ni, it's your boy Majilile from H-Town. Guys, ni kombela ku mi ya mahlweni mi hi follow-a mi subscribe ka channel ya hina ku ri ya yi ta grow up, and then ka channel ya hina hi tsale ku Undefeated Media. Ku na story, ku na music video and stuff, swi kona hinkwaswo laha. Mi lava ku endleriwa music video, u nga ntlambi and stuff, wa fika ni ta ku endlela music video. Na yini u lava ku tsakela ku hindzisa hungu ra wena na hina, wa ta kwalawani hi ta vulavula hi arrange date ku ri swi endla swa rini ne. Ni kombela mi ni follow na le ka Facebook, ni tsale ku Malume Majilile. Loko hinkwaswo swa kumeka na posta kwalaha, hambi ku ri mudyambyana na swin'wana na swin'wana na posta na swi rhandzi, se ni kurile. Hi na Facebook page na hina i Undefeated Media. I think, yeah, I think yi na 19K followers, so ni kombela mi ya mahlweni mi hi follow-a. A hi posti ngopfu mara hi posta leswi fambelaka na channel ya hina ntsena. Ni vona hi nga rhandzisanga nchumu, ni se.